Kamere Mikromreže po prvi put su proteklog vikenda bile na jednoj utakmici područne lige Prijedor. U okviru 17. kola na stadionu Knežici sastali su se Knežopoljac i Kozara. Domaćin besprijekoran u svakom smislu, i na terenu, i na tribinama, i u trećem poluvremenu. Tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, dok su i gosti iz Donjih Orlovaca imali veliku podršku od svoje navijačke grupe Orlovci živci. Na prvu priliku čekali smo do 18. minuta, kada nakon kornera prijeti Adžić, ali lopta odlazi pored gola. Bila je ovo samo najava odlične igre Knežopoljca, koji će u nastavku u razmaku od samo 4 minuta doći do 3 pogotka. Prvo je na isteku 20. minuta efektno iskosa mrežu gostiju načeo sjajni Dejan Slijepac. Nakon toga u 23. iz slobodnog udarca precizan je kapiten Ljubiša Burazor. Da bi već u narednom napadu domaći došli do velikih 3:0. Ovaj put Burazor upisuje asistenciju, a Slijepac u maniru rasnih strijelaca lobuje Tubića za veliko slavlje navijača Knežopoljca. Gosti su bili šokirani razvojem utakmice i do kraja prvog dijela nisu ozbiljnije zaprijetili Tici. U nastavku jedan od najboljih igrača domaćih Slijepac ponovo prijeti Kozari, ali ovaj put odlično reaguje Tubić i izbacuje loptu u korner. 10 minuta kasnije ubacio je Kesić, ali Petrović ne uspijeva smanjiti zaostatak. Najbolju šansu za povratak crni su imali u 71. minuti kada Tankosić sa leđa povlači Đurkića i to je kazneni udarac. Loptu je uzeo Radić, ali njegov udarac sa bijele tačke pročitao je odlični golman domaćih Draško Tica i ostalo je 3:0. Malo kasnije agilni Burazor šutira sa lijeve strane, lopta odlazi pored gola. Samo minut poslije, nakon odlične akcije Kozare na 3:1 smanjio je Guskić. U sljedećem napadu domaćih Tubić je spriječio Slijepca da dođe do hat-trika. Međutim, već u narednom Burazor postiže svoj drugi, a za Knežopoljac 4. pogodak na utakmici poslije odlične role Zgonjanina. Slijepac je do trećeg gola mogao i u 89. minuti, ali pogađa stativu, dok smo posljednju priliku na susretu zabilježili u sudijskoj nadoknadi. Međutim, Đurkić nije precizan, tako da je ostalo 4:1. U posljednjem 18. kolu područne lige Prijedor, Kozara je domaćin Mrakovici, dok Knežopoljac gostuje u Međeđi. Prvo da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli u naše selo, da vršite promociju našeg kluba i našeg sela i sve pohvale za Mikromrežu, za portal koji puno promoviše, rekli bi, ovaj mali fudbal. Hvala vam još jednom. Utakmica ko utakmica, drugoplasirana ekipa Kozare je došla ovde po bodove. Mi smo se pripremali ovu sedmicu da ih pobjedimo i to smo ostvarili. Momci su ispoštovali sve u slačionci. Prvo poluvrijeme su odigrali iznad svojih mogućnosti, što je rezultiralo sa 3 lijepa pogotka i sa mirnim ulaskom u drugo poluvrijeme. Svjesno smo prepustili gostima teren i mi smo svoje šanse iskoristili. Moglo je biti još golova i na našoj strani, njihovoj. Završilo je sa 4:1, mi smo prezadovoljni. Ja sam došao na polusezoni na poziv uprave kluba, inače sam ovde radio prije 5-6 godina i napustio sam to. Momke u većini slučajeva znam i prezadovoljan sam ovom sezonom. Nismo ovo očekivali i mislim da je ovo putokaz za iduću sezonu kako treba raditi i mislim da ćemo se boriti za prvo mjesto. Pa da vam kažem, protivnik je na očigled svih nas, navijača, danas dosta bolje otvorio utakmicu, dosta bolje ušao u utakmicu. Mislim da je presudilo to što su oni sa dosta boljim voljnim momentom ušli u prvo poluvrijeme. Primili smo 3 laka gola, golovi su stvarno lijepi, to moram reći. Mislim da nam je voljni moment bio slab u prvom poluvremenu. Nismo bili na lopti, startovi su bili mekani, nismo bili na igračima. Sve u svemu, ništa skoro nije funkcionisalo u prvom poluvremenu. Na poluvremenu smo nešto korigovali, napravili neke korekcije, izmjenu. Dosta bolje je to išlo u drugom poluvremenu. Mislim da smo bili ravnopravni, ako ne čak i za nijansu bolje u drugom poluvremenu. Postigli smo taj jedan pogodak, imali i neiskorišten penal.
Do duše i primili smo taj jedan gol na kraju utakmice kad smo već potpuno se otvorili. Tako da sve u svemu mislim da je protivnik zasluženo pobjedio. Danas nismo bili na svom nekom standardnom nivou. Dešavaju se ovakve utakmice svakome. Ne treba previše da budemo opterećeni sa tim, tako da glavu gore idemo dalje. Želio bih na kraju da se zahvalim našim navijačima, sjajnim živcima koji su nas evo i u ovakvoj utakmici podržavali od početka do kraja. Stvarno momcima treba odati priznanje, prate nas i na gostovanja i to je nešto novo u ovom rangu. Vidim da su svi onako impresionirani i to je možda nešto što neki novi moment u ovim rangovima fudbala, možda nešto što nam vraća tu neku nadu da fudbal nastavlja da živi.